ukuthi wonke umuntu abambisane nohulumeni ukuthi inqalazinda ekhona igadwe ngendlela right ngoba lesikole akusona esahulumeni lesikole somphakathi na uma sivuma abantu besidestroyer abenzeli uhulumeni kodwa benzela izingane zethu sebekhulumela ukuthi yebo lesikole mina ngasiphakeni asikho isikole fana lezi ngale ngakithi kodwa ngoba isikolo esisiza abantwana bethu kusasa kuzophuma othisha la kuzophuma omongameli kuzophuma onjiniyela kuzophuma onesi bakwazi ukuthi basize abantu bakithi eSouth Africa nakhona la eBellville nawe ingakho-ke sizovula ngokomthetho sizogcizelela ukuthi nansi into eyayiyisithembiso ukuthi izokwenziwa zibophezela mina ngizozivula kodwa siqale ukuthi kuthule usonkontileka ngo-2022 kodwa ekade ikhona ingxoxo ngaphambilini uma siqale ukuthula ucontractor ngo-2022 kusho ukuthi kwaqala uku-advertise-wa ngo-2021 ngabona ubabukazana nawe ngabadeni uyazi ukuthi nawe usifice sesikhona ngeke asiclaim ukuthi saqala naye kodwa ke sibonge bekakhansela wayekhona kodwa ngoba phela sifikele kuyena ukhansela okwakhe kufanele yenze isiqiniseko ukuthi uyayigada intuthuko ingabantu angithi why ngisho kanjalo ngizoba ngidla amandla abantu uma ngingambongi no-emisade khona umama uMbali uFreyzi naye owakwazi ukuthi uma lo daba lifika enze isiqiniseko ukuthi uxoxa no-accounting office ukuthi asakhiwe isikole ayinayibona loo nto leyo ngoba mina bengingekho mina. Now, if you are a good leader, Father was to appreciate those who came before you. Ngabathasa uyokhuluma nawe uma sebona ngenye indlela nobhala ngilibonga bebambile le yeah so kubalekile ukuthi appreciate umsebenzi omuhle owenziwa abafika phambi kwethu kufanele isikolo sihlezi sibe ile ndlela esiyona singashintshi ngoba sekhona isikole esitsha nawe enye into esibophezelayo esayixoxa ukuthi kufanele sishintshe i-status sesikolo for sure ama-assessment asenziwe sizongena kwi-level e-right khona uthisha omkhulu ne-governing board uma sebethola imali ngama-norms and standard ihluke ngendlela ekade ingakhona konke lokho sikwenza ngoba sinothando lomphakathi lokho esikwenzayo asizenzeli thina kodwa senzela umphakathi ngoba abazali bona abalethe ingane kuphi esikolweni nawe yingakho-ke sibacela abazali ukuthi nabo abenze isiqiniseko ukuthi bayasigada isikole yabona uma ungena kule sikole uma ungena esikolweni kuno-grade R amaklasi amabili mahle kakhulu ngeke uthole noma yikuphi ungahamba phela ubheke okusho kona ukuthi nekolo zasemakhaya ziyayideserva ini intuthuko ngoba sashaya ngokwemanifesto ukuthi abantu abathuthukiswe la bahlala khona abantu abanayo intuthuko kodwa intuthuko ayiye kubani yiyo-ke lonto leyo esokhumbuzana ngayo nangelinye ilanga sengathi mase sikhumbuzana bese nithi hawu ngikhangaphi yabona akiwa kuyovota kodwa sila nomphakathi ngoba abantu bakhohlwa ukuthi beninguzo besinani sinani ngendlela ehlukahlukene kubalulekile siwenze kanjani ngiyafisa ukusho ukuthi
uqiniseko ke manje KwaZulu Natal eBellville iBellville kuma circuit akhona la uthukela is doing very well yenza kahle noma ikolo ezinye zinenkinga ze infrastructure kodwa iBellville yenza kahle ishali izandla iBellville